li ste zadovoljni sa saobraćajem i sa brojem parking mesta u Čačku? Pa zadovoljan sam, uvek ima mjesto kad treba, tako da nisam imao nekih problema da ne mogu da nađem mjesto. Mnogo ljudi vozi jedno i dvoje kolima. Retko možete vidjeti puna kola da se voze. Zato svi voze, mnogo vozila ima u odnosu na parking mjesta. Što znači da bi trebala jedna garaža da se napravi dobro, sprati nešto. A imamo lepo mjesto. Ovaj parking dole kod autobuske mjesto za garažu. Fenomenalno. Kaki zadovoljan, pa ja zato i ne vozim kola, nego vozim bicikl. Uzima se lova na ovo, su oni izmislili kao da je to njihovo. Naprave linije, uzmu vam pare i doviđenja, a vi se snalazite. A ulice u Čačku katastrofalne, mnogo vozila, uska i tako dalje. Vidite vi to i sami, ne moram ja da vam kažem ništa. Nikako. Uopšte nisam zadovoljan. Totalno sam nezadovoljan. Zato što je, znate i sami koliki je broj automobila, koliko je broj parking mesta, to je poraz. Ja sam zadovoljan što se tiče saobraćaja, parking mesta, boga mi malo ima. Valjalo bi to nešto da se reguliše. Pa smatram da su u posljednje vreme velike gužve. Previše automobila ima i malo parkinga. Jel vi imate problem kada se parkirate? Da. Nema mjesta uopšte, zgrade samo niču, a parking mjesta nigde se ne pravi. Onda gužve preveliki zbog ovih usporivača što su svuda stavili, znači ja ne znam šta da kažem. Nema problema što se tiče parkiranja, ali stvarno je baš loše. Iskreno da vam kažem, mislim da ima previše vozila, tako da ne znam šta će bude, kako će bude. Jel imate vi problem kada treba da parkirate auto? Ja ne vozim, iskreno da vam kažem. Imam ličnog šofera. Nikako, previše vozila, premalo parking mesta. Sa parking mesta uvek imamo problem. Zato što sve manje i manje, više i više vozila se kreću po našim ulicama, a i struktura ulica, boga mi, nije nam na neko nivo da možemo da se hvalimo. Pa parking mjesta treba još neminovno. Mali problem pešaci, vidite sami ovdje kod Solida. Koliko kružni tok i koliko pešačkih prelaza. Šta reći? Vidite i sami sve da je stvarno pretrpano. Po vama, ko je u većem problemu? Pešaci, biciklisti ili vozači? Pa dobro, ja sam vozač. I vozim malo šire ovdje po Srbiji, a nigde nema kao u Čačku. Ja sam išao u školu i gledao sa leve i desne strane da propustim vozilo. U Čačku se ne gleda. Od 90 stepeni pešak ide na ulicu. Ja mislim da se slažete i vi. 100%. Toliko, to je otprilike. Vidite i sami. Znači u Kraljevu vozim Kruševac i Užice, staneš, pogledaš levo, desno pa pređeš, ali ovdje se prelazi. I nas zustavljaju i kažnjavaju. Po vama, šta bi trebalo da se uradi? Koje je rešenje? Pa da se neki prostor nađe ili neka centralna garaža, nešto da... Jer dosta ljudi dođe sa strane i ne zna ovdje ni raspored, ne zna ništa, a i ne može da se parkira. Pa da se napravi javna garaža, najverovatnije. To je jedini izlaz, tako? Pa verovatno da se napravi neki novi parking, ako je to moguće. Eto, to je neko moje mišljenje sad. To je već do ovih u gradu, vjerujte. Pa neki nepotrebni objekti se srušuju zbog parking mjesta. Pa recimo u drugim evropskim gradovima ili u našem okruženju, recimo u Skoplju, recimo gledao sam tamo da imaju katne garaže. I tamo se rešava problem sa tim katnim garažama, pogotovo gde su recimo stanari okolnih zgrada. Sad recimo ovdje imamo stanare, a uopšte oni nemaju svoje parking mjesta pa koriste ova javna parking mjesta. Mislite da je rešenje ipak po lepo vremenu bar bicikla? Da, bicikla je da se zabrani saobraćaj u užem centru grada uopšte. Da se napravi neki eksterijer ovako i da voze kola, a ljudi da idu peške i tako dalje, i biciklom. To bi bilo okej. Tako i u velikim gradovima, međutim, daleko smo mi od grada još. Još uvijek je ovo Selendra. A sad više ovo ne pripada Čačanima, ovdje su nekad bili Čačani, sad su ovdje Čečeni. Zdravo.